le afionga ia ngaluma le mana tipi au tanga vaia ia o lo o le tatou sui le radio Samoa i tonu sia tatou atunu. Pele, whaatalo whaatu i lawa fionga ngaluma le mana i le nei tai au? Ia, whaatalofa ia te ore tau sala Janine. Malo le usu, malo po i le tau tua atunu i le nei aso pou. Ia whaftai fo i mo le whaavanoa ino lo teimi ngaluma le mana ia wafo i se tatou whaatala noanga. E a mai tatou tau i Samoa? Ma nei le tau Janine. Ma nei le suro le la sa iai po i whaatuanga malapta ingo sabili ia mangata i whale po. Ia leu whale o ngali si vaenga e toi au whaatuanga po i o tibunga. Ia ua tele ina lau le enti munga o leu ma nei ale suru ho le lama. Langi le leia ia le aso nga fue i o tātou tunu. Amu ia o tau i Samoa au mātou ia lea o loo wha le tonu le tau mo i mātou ma mawhafo i le to ulu o timunga i le nei tai au ai vi ia le atua vaenga umalawa ia wale vaenga i se ese ia whungala au fo i lau fia ono o maua fo i le timu ai whamunu mole ngaluma le mana. Lewa le putia mai lango e Amerika Samoa, le talo sanga Samoa mo le whaulu whale lea o loa tau whaatoanga o la fumanu ma whainga whaiva whaapea o loa nga osi mo whainga whaapisnisi le territory ma le United States o Amerika. E ma whaiona e whaalau te le lea waenga whaamulu mole. Ia, whaapatai mo le whaapsiri Janine, atonu stasi leo mta upu sa whasiringi ai po ia le minsta o whaatoanga ma whainga whaiva wa o stasi leo mta upu isa papenana patrano ele fono boile le ato sa mole sa tali malo ai tutuila mamanua ai pe si la fia tatu tunu umale fa pong ole mta upu ale ile ina wato tala atu ia le awina atu tatu ano manufasi amisi al fasi povi i America sa mole tala to ilo malava no tatu fo mo ale la wa maile pinangalo le minsta fa manino ai al vanga le tu se ono masina le sa try le wina tu o vanga ia sa wina tu la tu langa hui ne ni fa moli mi fa so ave ai ale la wa ia nei le pinangalo au tasi po io tai io fenga malo e lua ma usunga ponu sa au ai le atu samo le atu penatu ia le tarsanga samo tu tasi lango le Amerika Samoa ona mamuri le o ile malo tele Amerika tau sanga ina itu langa ho nei le fatu la fono na watu tatu olo nei ya misi olo nga o si ho nei fatu i Amerika Samoa al faito ho ile foi ona ulu fale atu i Amerika ile malo tele atonu la stasile po teni no le wa pa manino mai ele minsta po patuanga ya mo si le fio tatu tunu. Malesi vaenga whaamulu mole ngaluma le mana lewa lipotia mai whaatontonu atu i le malaiva alele whaava malo i whaleolo malanga awa alele i Amerika Samoa. E sa ole vaenga lea? Ia, ole tasi po ilo mta upuna whaelo mai e minsta o ngā ruenga te tele ma pūlenga malaiva alele o tātu tunu. Ina ua mau ko isi awa noa e whaatala noa e lava i aso mabai. Ole ua whaelo mai wa whapesa ole batau sanga o fatuntonu atu lava e le tawa ia por no ko fatuntonu e va le mala va le paleolo ia malanga va le a fe Amerika sa mo maila ile iva ile po e ola ile ono taiao ale la ua mautu mai si finangalo ko ile fono le ato sa mo ole le a fatuntonu matua malanga va le ile mala va le tafu na mai paleolo ile lusu fai tu la ia nga lunga le one fuile mo maila ise le ni fo el pulenga mala ba le sa mo ile pinga le ele failo ina maila po ape amatai a tulanga na le failo mai minsta o pulenga mala ba le topa ia olo fiti vai ole la fatino uma tu nei tatu tu mana ia le vaenga mo tatu anga lumale mana io e o sa tonu se si fuile la sanga i le tātou au nanga tau i le whātontonu ino malanga wālele le ngatai wālele tau do ia o wālele fu i malanga ese e wāle fu e whape mai o masini e i tātou wālele whātontonu ai i malanga wālele po le tau e whaiasi mawa e po i o le o masini ia Malesi vaenga a vili maa seina I lau lii. E mawhaiona e whaalau tele le vaenga lea?
Ia, o le company le mai saina o le China Harbour. Le la sa la to mawar kon kala tele video le ma wanga wanga tanto wafu hoile I matau tu ia pia. A o le la fa pe mai o le tusanga I luafe sfuruiva. Sa amatai sa ilinga fo yo se no fuanga we mo ile ma le wale ngal wanga le wafu. A le la mo I atu monga fo yo le fiu angolo le papa ma le leila. E vidi ele la fa tu e male vidi mana se no ponga tele le vidi mana na a mata fa nga I va solente le mata tala fo o le tuta o fo ila ile te no atu fo ile fionga ya le niu le a vai niu o le sa o le fiu anga o le nga te mo wai se le ni le nu ile nga nga le kon karate sain a le fo mo winga nga tanga tolo li ya o se tuta o na ile fo I te finga wa o se kon karate mai fa ia le fa finga ngai tanga tole no ia mo fo se le ni no ia atonu o se ti na le le mo fianga fo nei fia mo na se le ni fa ti no isi fo nga wale te mau ai ngo tanga tolo no po le fia mana ia le vaenga a fa mo le ngalu mali mana ia o ani tanto lu tala o le afa la tele mai I le tu lai valu le tai au nei fa mo le le ufa mo tu e malo New Zealand ia la no se soani ko nei to pousi ai le market ko nei sa valalo o le tmai te minister vai fa for malo New Zealand sa malanga si mai tanto tunu na vai yes le ufa mo tu ai le so soani le sulu miliona tala New Zealand mo le pousi tu sa mo se tu pepe ma le lus full miliona tala sa mo ia fa tu pe nga vanga le o le market le sa vala o mata la teni le ata o le market e matua ma wa fo ile ata e se mata ngo fio le ata pe mai ane no po sianga vanga le ma tonu fo I mai ia o se tasile o va ino fo la si le ilo tanto su ile nga vanga le o le market pe pe mai le fo masalo po le to sanga fo pea e por te usanga lua o lua lima e tauna mai ale nga nga ole market ida o le ua failo mai le mista nga nga ia le family no ina fo yo le moa se konkarate mai se no le fosio tatu o wala for cross island road mai tanu nga mo nga isi mo le nga tele ia ni si fo yo pinangalo sa paria ile pinangalo le fai umor konkarate le mai se na mo nga le ole wala ale la wa mo se pinangalo ko mi sta nga nga fa ma mai ni si o ba